Dobrodošli na 31. međunarodno vinistirino ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića i 16. svijet Malvazija. Nakon 30 godina odlučili smo napraviti promjenu u načinu kušanja. Vina se kušaju u sljedovima, dakle ispred svakog ocjenjivača dolaze između 8 i 12 vina i oni se mogu međusobno ocjenjivati i uspoređivati. I'm very excited that we've brought in this new system of judging because I think it brings the competition much closer to the standards and the styles of judging that are used by the world's best wine competitions like Decanter World Wine Awards and so on. Istra kao regija koja prednjači, čini mi se, u ovom delu sveta sa svojim vinima, sa brendiranjem svoje regije, zaslužuje da ima ocjenjivanje koje je međunarodno relevantno. Svi naravno smo podijeljeni tako da imamo isti cilj, ali dolazimo sa različitih struka, tako da su tu prisutni i vinski novinari, i someljeji i enolozi. My job as a critic is not to go over everyone's head and you did a quite good job. No, my job is to say, here I'm missing a little bit of acidity, here I'm missing a little bit of that, here you've done really good, you understood the grape variety, the vintage and everything. And so my job as a critic is to be critic. I think for the medal, the wine should be something that consumers enjoy to drink. It's very simple. We have been very, very strict on my table. Is that wow? Is this really the wine you're going to buy? And I think that's quite important for the goals. Would you buy it? Poseban značaj Vinistre je ocjenjivanje naših autohtonih sorata i važno je da Vinistra postoji na takav način, da naše sorte dobiju priliku da se objektivno ocijene od strane relevantnih svjetskih stručnjaka.